Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibi syafa'ah wa sahibil karamah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika arhamar rahimin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma antal azizul jabbarul mutakabbir wa ana abduka ad-dhalilud dha'if alladhi la hawla wa la quwwata illa bik. La hawla wa la quwwata illa bik. La hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal mudakhir rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa tabatan nasuh. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, wabil khusus akhinal kiram Kiai Basori Alwi, mensetujana para kiai tokoh masyarakat. Saya betul gaula tak bisa nyebut asmaipun satu persatu. Langkong dimen deka sahibul hajah Bapak Jumat sekeluarga. Juga deka Arusen Kemantan 2 Ananda Anissa Riki Hidayati sareng Nurul Huda SPD. Sedaya para undangan nahdien nahdiyat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, semoga-moga sedaya sami-sami paringe lancung umur sareng Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, banyak amal-amal sebagus sekratu dekat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga selalu oleh rahmat dan ridwan Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian, alhamdulillah syukur dekat hadrat Maulana Azza wa Jalla. Sekali mah betul gaul ben para ajunan saat semakin bisa ngerabui
walimatul urus antara Ananda Anissa Rizky Hidayati sareng Nurul Huda. Sekadima muka-muka kemantan dua kaento alusen paringi cecuduan tunya akhirat sareng Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka keluargana paringi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Muka-muka beri keturunan minas salihin was salihat, dan muka-muka kau leben panjenengan cukan keceperan dalam apolong semakin kaito oleh kuncuran sepaling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali makan ceren kelak senyambi kau leben panjenengan tak cuma apolong semakin saos, tapi muka-muka kelaben kenceran kelak nyambi kau leben panjenengan ki paki neng surgana Allah taala bisa apolong apol kompon neng surgana Allah taala, apolong sareng para guru, para alim ulama, para kiai langkong-langkong, apolong sareng kesepo ke Muhammad Hasan Ginggung, ke Hasan Saiful Rijal, non Abdul Jalil, non Kalim, ke Ahmad non Tufa, apolong syukur sareng Syekh Abdul Qadir Al Jalani, Syekh Bahauddin An-Naksabandi, Syekh Ali Ba'alawi, syukur apolong sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian, dalam pernikahan, setiap beda pernikahan pasti biasanya berngaki kelaben walimah. Walimah nikah para tretan termasuk ajaran ben pakonan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tebuna Kanjeng Nabi aulim walau bisyadin. Akebaya walimah beun walaupun cuma kan ngakan yang beli bedus. Negara acu kok bedus. Yang beli bedus. Muning Arab nika bedus nika pada ajem non. Jadi kadang ekakan bedus nika ketibi kadang para atletan nika dua seni kanon. Muning Arab para atletan mun waeun orang seket bedis setong para atletan. Ahlan wa sahlan biqudumikum. Udah ke Bahrul nika, salaman. Ika roban kedeng asam urat nih kan. Seni kemun banyak bini nih macam. Hah? Bo. Anu kok mati sama urat. Iya. Hah? Oh iya. Ber. Sini kebanyakan makluman banyak binin sini kena samurat kadang. Saya paling heran ku ni kah kadang samurat binin berat ni setong orang tak pora tretan. Para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian, tebun Kanjeng Nabi aulim kebaya walimah ben nika termasuk amar perintah. Aulim nika beda setong penyaman banyak pendapat tentang tentang aulim nika. Si Imam Syafi'i ada bu perintah ria, perintah walimah ria, sunat hukumah. Tapi Imam Malik sareng Hanafi para atletan nikah beni sunat boleh wajib setiap pernikahan
beda walimah negara. Lani kabaratretan karena anak pemapas kutu beda walimah karena sebagai siar mau orang male tahu banyak orang oneng saksi kabaratretan jadi dia si anyama Anissa dia landi Nurul dia lah Nurul Huda tahu le elamar boleh negara le kandi nika paratretan tahu le keteroe tahu lerek paratretan nika non sopaje oneng cuma Imam Syafi'i ini kan paratretan lain sunat oleh iya mon sawan walimah keceren mon sompaman tade walimah tak apa ki nyaman masih nyaman nika paratretan jadi khilaful ulama rahmatun Hilafar ulama mereka termasuk menangka rahmat para atletan penyaman kabe. Mau tadi pas saya misalnya barang, tadi pun tujuh siang ke walimah noro Imam Syafi'i kan sini kan lagi. Mau berbeden, wah Imam Malik ni para atletan. Mau bisa nyambeli sape para atletan. Ni kan. Jadi neka Islam ngan neka para atletan. Pajen Islam kutu tak ada. Mon pada malah repot para atletan. Musaone wajib pagi walimah. Tadi bese. Masa pas ngecu ase yuan kalau para atletan. Nika para atletan. Jadi mon beda ulama tak pada ni kan termasuk menyaman kabe ni kan. Tak pada sareng napa tentara. Mon tentara kudu seragam kudu pada. Nika kan. Mondo temor kapi do boro kapi demon mon tak ada paratretan ki saling tembak dekian pas butuh negara ni kan sini ke paratretan mon akaman terjalan bang saya noro Imam Syafi'i setan noro Imam Syafi'i nika paratretan para hadirin sekalian neng tunyah langkong ning akhirat bahagia ning tunyah langkong ning akhirat muljah ning tunyah langkong ning akhirat moga-moga selalu kau lewat panjenengan oleh ridhona Allah taala oleh rahmat Allah taala bisirril Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu pembacaan shalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.